where we do see this sign the sign the أبي كنري نخل أبنا بيت مرتي مال أبنا بيت مرتي باص you're traveling behind a moped مالت سكوتر مالته يعني إيشتي موتو هجي دهري عند حر نقعز لنا خينا نتساقام كا كنتو ندالو ندحر لنا اتيا سكوتر نتيا كنتو يا حسبنا جانكشن مس حلفتا ينا نتوا هجي اب دهريت كنصنح لنا كساب ساعه حلفا مالتي What should you do when you're following a learner driver who stalls at junction? The learner driver تمهاراي مال تمهاراي دا تمهار خلو مكينة ندحر طفياتو انجن ندحر طفيو انتي كنقبر لنا بدحري لنا نحنا عالق كنقبر كنقال لنا as you expect them to make mistakes جيغا خغورس قدن كنصبيا مالنا مخناتو learner اسم What does this sign mean? The sign زي انت مالته زي with flow cycle lane تبهل بتو غوني مسانا خودو سب سايكل مالتي بتو غوني نايت زرغا ما قدم حساب يخودو with flow cycle lane What should you do when you're following a motorcyclist along a road that has a poor surface? Motorcyclist እንደحርቀ ቅድሜና ኸይዳሎ እንደገና ቲ road surface ትጽርጋኻ ምናልባት ሸተተት ዘብል ኸውን ገላ ኸውን ኣዝዩ ሓደገኛ እንደሕር ኮይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለናሎ allow extra room in case they swerve to avoid potholes ጎዳጉዱ ዝበዝሖ ጽርግያ እንደሕር ኮይኑ ኣብነት ጉድጓድ كحالفو خبلو تطايم كحالفو خبلو نابانا كاتو سلازي خبلو بزح بوتا كنقدفلهم كنهبام كنقلالنا مالتي which is most vulnerable road user كابزيهم سي ايناي بتعمي تنقافي تتقام صرغا بلنالو موتورسايكليست يخون ابسلسيم مخنات انتاي حدا مكينات انكفته بلاتو علو قول زخل سيو بتعمي تنقاف زغبرو كالاي بقليلو بنفاس كتصلو خيلي ببزح ملكا كابزين 4 اماراتي موتورسايكل سيتنقافي You see a pedestrian carrying a white stick that has also a red band. What does this mean? تا حجازلو بسري ጻዕዳን ቀይሕን እንድሕር ኣለዋ እንታይ ዝኾነ ይተሰብ ማለት ይብለናል ጻዕዳ ቀይሕን ዘለዋ በትሪ ጸማምን ዓይነት ስውርን እንድሕር ኮይኑ ትሰብ እዩ ዝጥቀመላ they are deaf means ጸማም ማለት blind ካ ዓይነት ስውር ማለት ጸማምን ዕውርን ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት በትሪ ዝጥቀም ማለት Why should you look carefully for motorcyclists and cyclists at junctions? ንምንታይና ኣብ መጣዊ ኣብ አንጎሎታት ንምንታይና ነቶም ሰብ ሞቶን ሰብ ሳይክልን ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ብለናሎ ምክንያቱ በቀሊሉ ይራኣዩን እዮም ንዓም ክትሪኦም ሲ ብርቱዕ እዩ they are harder to see አጸጋሚ ንክትሪኦም ብለናሎ ማለት እዩ The road outside this school is marked with yellow zigzag lanes What does this line mean? Zigzag alloti ab ቅድም ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ ደገ ቤት ትምህርቲ ታ zigzag line ንርኢ ኣለና ብጫ zigzag line እንታይ ማለት ይብለና ኣሎ ኣው never park ክንገብር ኣይፍቀድናኒ ፓርክ ጌርና ክንከይድ ጥራይ ዘይኮነ ስወላው ደው ኢልና ክንጽበ ኣይፍቀድናኒ You shouldn't wait or park your vehicle here You're approaching a roundabout نصقع علينا نقرب علينا What should you do if there are horses being ridden in front of you سفرس كقدمينا ندحر خدلو እንታይ ክንገብር ኣለና ብለናሎ Give them plenty of room
ብጣዕሚ ገፊሕ ቦታ ክንገድፈሎም ክንክእል ኣለና How will a school crossing patrol signal you to stop? School crossing patrol ማለት ከምዚኦም ንሪኦም ዘለና ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ ፀኒሖም ነዚያ ታቤላ ሒዞም ደው በሉ ኢሎም ነቶም ሰብ መካይን ነቶም ቆልዑ ዘስግርዎም ማለት እዮም ስኩል ክሮሲንግ ፓትሮል ንሶም ከመይ ገይሮም እዮም ንዓና ደው ዘብሉና by displaying a stop sign ነታ ደው በል ትብል ታቤላ ሒዞም ደው በሉና ማለት እዩ How should you react to inexperienced drivers? ተመክሮ ዘይብሎም ኣውቲስታታት ከመይ ጌርና ሪኣክት ክንገብር ኣለና ወይ ዝኾነ ጌጋ እንተገይሮም እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ዓቕሊ ክንገብር ኣለና ጌጋ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዝገበሩ እንተገበሩኻ ዓቕሊ ጌርና ቀስ ኢልና ንኸይድ ማለት እዩ Be patient ዓቃልኩን prepare for them to react more slowly ማራ ቀስ ኢሎም ክኸዱኻ ተጸበዮም Which road users are most difficult to see when you're reversing your car? ካብዚኦም ኣርባዕተ ኣማራጺታት መን እዮም ሪቨርስ ገብር ከለኻ እንዴት ሮ ወይ እንድሕሪት ክንከይድ ከለናስ ነየኖት ኢና ምርኣዮም ክንጽገም ንኽእል ዘለና ኣሎ ዝያዳ ማለት እዩ ዝያዳ ቆልዑ ምክንያቱ ቁመቶም ሓፀርቲ እዮም ኦልሬዲ ቆልዑ ብድሕሪታ መኪና ተተሓቢኦም ክንሪኦም ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ At night, what does it mean if you see a pedestrian wearing reflective clothing and carrying a bright red light? High vest ገይሮም ብዙሓት ዝተኣከቡ ሰባት እንደገና ቀይሕ መብራህቲ ሒዞም እንድሕር ኸዱ ኣለዉ ኣብ ግዜ ለይቲ ማለት እዩ እንታይ ማለት ይብለና ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ድዮም ዝገብሩ ወላ ኦርጋናይዝድ ወክ ኮሚታት ተኣኪቦም ዝኸዱ ሰባት ማለት እዩ organized you're approaching an organized work እያ ትኸውን እትያ መልሳ you're driving towards a zebra crossing ኣብ ቅድሜና zebra crossing ኣሎ ናብ ገጽና ንቐርብ ኣለና what should you do if a person in a wheelchair is waiting to cross ሓደ ኣብ ዊልቸር ዝተሰቕለ ሰብ ወይ በዓል ዊልቸር ክሰግር እንድሕር ዝፅበሎ ኣብ zebra crossing እንታይ ክንገብር ኣለና ኣሎ be prepared to stop ደው ንኽንብል ድልዋት ክንከውን ኣለና ደው ኢልና ክሳብ ስግር ንፅበዮ ማለት እዩ What should you do when you see an older person about to cross the road ahead ሕጂ ዓብይ ሰብ ናይ ዕድመ ፀጋ ክሰግር እንድሕር ደልዩ ይፅበ እንድሕር ኣሎ ኣብ ክሮሲንግ ወይ ወላ ክሮሲንግ ዘይብሉ ኣብ ዝኾነ ፅርግያ እንድሕር ክሰግር ጀሚሩ እንታይ ክንገብር ኣለና ዓብ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ማዕረ ክንደይ ስፒድ ንመፅእ ኣለና ከደናግሮ ክእል እዩ so ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና be careful they may misjudge your speed misjudge ማለት ነቲ ፍጥነት ናትና ማራ ንቕልጥፍ ኣለና ወላ ማራ ቀስ ንብል ኣለና ክጠፍኦም ክእል እዩ ማለት እዩ What should you do when you're approaching these crossings? እዚኣ zebra crossing ክንፅበን ከለና ሰባት ዝፅበዩ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ቀስ ኢልና ኸድና ኣብኣ ከይበፃሕና ደው ንብል ማለት እዩ Be prepared to slow down and stop ዳርጋ መብዛሕትአን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎም be prepared to slow down and stop ዝወሓሰት መልሲ ስለ ዝኾነት ኣብ መብዛሕትኡ ተደጋጋሚት ትኸውን ግን ኣብ ኩሉ መልሲ ማለት ኣይኮነን ኣስተውዒልና ተመሊስና ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ As you approach a pelican crossing እታ pelican crossing እታ flash ትገብር ማለት እዩ እታ ኣምበር ናብኡ ንቐርብ ኣለና ንበል The light changes to green ናብ ቀጠልያ ተቐይሩ መብራህቲ ይሽዑ What should you do if older person are still crossing ዓበይቲ ሰባት እንድሕር ሰግሩ ኣለዉ
ቀስ ኢሎም ስለ ዝሰግሩሶም ወላ ግሪን ተቐይሩ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንፅበ ክንክር ኣለና wait patiently while they cross በጣም ዓቕሊ ጌርና ክሳብ ፀጉሩ ክንፅበዮም ኣለና what should you do when you see those horse riders in front እዚኦም ሰብ ፈረስ ንድሕር ቅድሜና ኣለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣክፊሕና ቀስ ኢልና ክንሓልፎም ኣለና ወይ ከዓ ቀስ ኢልና ደው ክንብል ድልዋት ክንከውን ኣለና slow down and be prepared to stop which sign means that they may be people walking along the road እጂ ኣይነቲ ታቤላ ሰባት ኣብ ቅድሚት ወክ ገብሩ ክንፅበዮም ወይ ወክ ገብሩ ተኽእሎታት ዘለዎ ማለት እዩ ኣይነቲ ሳይን ኢኹም ትሕብር ሕጂ እዘን ሳይን እዚአን እንድሕር ኢናየን ኩሉ ግዜ ኣብ ከቢብ ቀይሕ ዝኣተወ እንድሕር ኮይኑ ኖ ማለት እዩ ኖ እታ ኖ እሞ ንርአየ ኤን ብድሕሪያ ኦ ኣላታ ኣብ ኦ ኣብ ቀይሕ ዝኣተወ ኖ ኣይግበርን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብቕድሚት እታ ቀዳመይቲ ስእሊ እንድሕር ኢና ተላዕለወይቲ እታ ኣብ ከቢብ ኣታ ዘላ ፔደስትርያን ካብ ዝንኔው ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ተርእይና ዓንተወይ ኣብቲ ቀዳሞት ሕቶታት ርኢናዮ ነርና እታ ካልአይቲ ኸ ሳይክልን ፔደስትርያንን ክልቲኦም ብሓንሳብ ሼር ገይሮም ዝጥቀመሉ መገዲ እያ ትሕብር እታ ታሕተወይቲ እንድሕር ኢናያ ፀጋመይቲ እዚኣ እንድሕር ኢናያ ፔደስትርያን ክሮሲን ኣብ ቅድሜና ክህሉ ክእል እዩ ንከምኡ ትሕብረልና ብሓፂሩ እዚ ትሪያንግል ወይ ስሉስ ኩርናዕ ታቤላታት ብቅድሚት ከም ዘሎ ኢሉ ዝሕብረና የጠንቅቐና ኣሎ ማለት እዩ እናኻ እንታይ ንፅበ ንፈልጥ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ከቢብ ኦ እዚ ኸ ኣብዚኣ ከባብ ቀይሕ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኢና ከምኡ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ ቤት ፅርግያ ሕጂ ካብዛ መንስያ እንታይ ክትከውን ፒፕል ሰባት ኣብ ቅድሚት ወክ ገብሩ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ትብለና ታቤላ እዚኣ ክትከውን ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ፀጋመይቲ መሳገሪ እያ ትሕብር A horse rider is in left hand lane approaching to a roundabout በዓል ፈረስ ኣሎ ኣብ ፀጋማይ ላይን ማለት እዩ ናብ roundabout ከዓ ይፅጋዕ ኣሎ Where should you expect the rider to go? ሕጂ እቲ በዓል ፈረስ ናበይ ክኸይድ እዩ ንብል first exit እዩ second exit third exit fourth exit ናበይ ክኸይድ ንብል you never know ናብ ዝኾነ ክኸይድ ስለ ዝኽእል in any direction ኢና ንገብሮ You're driving at night ብግዜ ለይቲ ንዝውር ኣለና መኪና What should you do if you're dazzled by a vehicle behind you? ብድሕሪት ኮይና ዝብርሃቶ ናይ ብድሕሪና ዘላ መኪና ማራ እንድሕር ዓይንና ደጉሓትና ኣብቲ ነፀብራቕ ናይቲ መስትያትና ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ Set your mirror to anti-dazzled position እታ መስትያትናትና ብፍላይ እታ ሰንተር ሚረር anti-dazzled ወይ tinted ክንገብራ ንኽእል ኢና ሓንቲ ግዜ ንታሕቲ ገፅና እንድሕር ደፊናያ እታ መብራህቲ ኣሚንታ ሰንተር ሚረር ኣፀልምት ከተብሎ ትኽእል እያ ፈትንዋ ኣብ መኪና ኣትኹም ነታ ሰንተር ሚረር ንድሕሪት ገፅኩም እንድሕር ደፊእኹማ ወይ ንቅድሚት ከም ነናተን ፈላለኹን ካብ መኪና ናብ መኪና ግን ፅልምት ዝበለ ከተርእየና ትኽእል እያ ማለት እዩ You're at the front of the queue of traffic waiting to turn right into a side road ብቅድሜና ትራፊክ ኣሎ ብዙሓት መካይን ኣለዋ ንየማን ክንጥበ ንፅበ ኣለና ማለት እዩ ካብ ዓቢ ፅርግያ ናብ ንእሽተይ ፅርግያ Why is it important to check your right mirror just before turning? እዛ ተደጋጋሚታ ትሕቶ ቁርብተይ ተቐያይራ ጥራይ ትመፅእ ኣላ ኣብታ ክንጥወ ኣለና ሓስብ ንየማን ንምንታይ የማናይ መስትያት ቸክ ንገብር ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ብየማንና ዝኾነ ትራፊክ ኦቨርቴክ ክገብር ሓስብ ወይ ክሓልፈና
كحسب سلازخل مالتي. To check for overtaking vehicles. You're about to reverse into a side road. ناب كعاب ترجع ناب نيشتي ترجع. In vitro reverse gearنا ندحريت. كن كيد نحسب علينا. What should you do if your pedestrian is waiting to cross behind your car? جبت دحرينا. أجار كساجرو. ندحرت بيلو خينا. نتاعي كنجبر علينا. بدنا له. كل جزء قدامنا عامله بهم. Powered vehicles used by disabled people are small and can be hard to see. زين wheelchair gala way زين electric اللوعة ناي سونكلان نقلتيف كان خطرين ويعبت مسحات نخطرين أشجرتين. What must they display if they are traveling on a dual carriageway? Powered vehicles used by disabled people are small and can be hard to see. Then powered vehicles ناي سونكلان wheelchair تراجع كناسي ولا مكاين اللوعة بطعم من أشتو مكاين ويكا زين إلكتريك كوينن كم زي ويلشر عينت جن فاستين كا يخدين ندحرا بدوال كاراجوي كخدا خوينن انتاي كتقام اللون وين انتاي قبر اللون بلنا له كل جزء ما راقصي لا تخيد مكينة أمبر لايت فلاش نا قبرتها تخيد أمبر فلاشين أمبر بيكون كم زين ناي ندخل استراز خدالوا مكاين ناشتو ناصريا مالتي السن الحرينين أبتلالين أمبر لايت فلاش نا قبرين زخدا لك زين ناي ديسيبل كا كومو مبرهتي ناي قدن كقبر اللون أب ديوال كاروجوي ندحركو قعزا خينان. You want to turn right from a junction. يمان كنتو دليلنا لنا. What should you do if your view is restricted by parked vehicles? اتنتو يلو كودنا ندحر مكاين تعشيقن بغدمي انتاي اللو مرأي ندحر كالينانا انتاي كنقبر لنا بلنا له داويلنا دان كسيلنا نقرب كساب مولو نرئي مولو مسرعنا شعو نخيد. Stop then move forward slowly until you have a clear view. بنوت عكن رئيق صعب نجمر كأسيلنا نقرب. Why should you allow extra room while overtaking a motorcyclist on a windy day? بعد الموتو ندحر مرة نفحص له معلتي ندحر نبعل موتو كنحلفو دلينا نمداينا ما راق فيحنا نتوه وي ما راق فيحنا نحلفو لنا له نفحص انتلو نفحص دفئو نابانا قوز غوتو سلزخيل يناخب نقبر. The rider may be blown in front of you. نابانا قوزو نفحص كدوفو سلزخيل مالتي. Why should this road markings be kept clear? نزيا road marking نزيا نمتاينا أو قزنا كنقرب زي بلنا وي kept clear ناس أحنقرفو زادنا نمتاي بلنا له. To allow children to see and be seen when they're crossing the road. نتيم قلعو نخريئون بكالوت آتيستات نخرأيون نتزرقا كسوغرون كلو كنفقد اللهم مالتي. What action should you take when you see flashing amber lights under a school warning sign? جا أمبر مبرات زيا نحر فلاش تقبر الله انتاك نقبر علينا بلنا له سبيدنا بطعمي كنكون نسولنا كأسيلنا نقولوا خاب من الوقت كأتونا بتسرقا قلت يمتمهارو ندار أنا كنكيد علينا بس حق زي 30 مايلز بر اور تخيرو تسرقا إذا عند حرالة 10 مايلز بر اور يخط خدم مالتي كابزي عمل ساعة انت ياخد كون reduce speed until you're clear of the area كابتو بوتا طبيقنا حساب نرحق كأسيلنا هنكيل علينا